Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas gorani ne bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundi na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Songona hinatahon ni surat in, bah na mangguluh do mabaur, kumbani na porsaya baku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martunggo mahita, ham Tuhan bata bapa nami nagori atas, suruh hama tundi muna pasing in ben nami namar tupuon. Ase lambin ya rusi anjahi hapkon hanami hidup ni uhur pakon hapitoron na binarion ni anakmu Yesus Kristus huban nami. Pargo kugi hama hanami makorjaan harsuh ni uhurmu. Pakon pajongjongkon hapitoron na hunbamu. Ase lambin man maras ni uhur hanami manaksion hasangapon. Pakon hamuleon ni pambenan ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul ma kuria. Puji Jehovah ale tonduihu. Puji ma ia nay batamin. Paima bois ope bohalhu. Say pujion ku layak niin. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 2 ayat sada das kubani ayat tolu. Puji Jehovah ale tonduihu.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopokon hita madu sata hubani Tuhan ne bata. Ham Tuhan ne bata bapa nami, na pasing anjana sangap doham. Na mangidah torus das subaga suhur nami, ham do na patubuhkon hasitongan, hapitoron apa singon ibaga sadiron nami. Tapi sengyalongi ham hanami humbani go ni uhur nami. Hubani putih ni ati-ati nami. Humbani go ni tondui nami, apa hubani bois ni gogoh nami. Golu nami seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa singon. Nadop hiasuan isuan honham ibagas diri nami. Seng tarponop konha nami dosa pagon palangoran nami in. Aitalardo in haganup ilobemu. Sonari roh doha nami hulubemu, mambuan haganup dosa apa haurangan nami in. Maiduk mahurmu ben nami, sasap hama dosa nami in. Suruh hama tundimu hubaga suhur nami. Ase terbainha nami membalusi ham ibaga sapitoron, hasitongan pakon hapasingon. Ase boi hanami parsimada bani gulu nami, sadukahni dukahni. Nabi nagah konmu bani sagala napor saya bani anakmu Yesus Kristus, si palua hanami. Amin. Tangar anjaha porsai hita mahata ni nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridop niuhur bagal, paridop niuhur anjaha pader layak do Jahoba. Nanget maringis anja paridop niuhur bagal. Seng ibain hubata romban hubani dosa ta, anja seng ibalason bata romban hubani hajatota. Songon idop niuhur ni bapa bani nyombah ni. Sonaido hidup ni uhur ni Jahoba bani sagala maka beresi. Ibaga solong ni nebata, doma isasap aganup dosata. Halaniai, pataridokan hita matan tanan ni pargoluhon na bayu. Hasangapon ma bani nabata ibabo. Amin. Hundul mahuria. Doma ijalo hita hasasapan ni dosa humbani Tuhanta. Halaniai, bani hagarupan pargoluhanta, pitah Tuhan Yesus ma bain hita pangajamanta. Puji hita Tuhanta mahite doding haleluya nomor 254 ayat sada pakon ayat 2. Tongdo pangajaman. Yesus
Siap ma hita jongjong. Saksi hon hita maha porsetain, songena sinak sion haganup halak na porsaya isap tanahon. Au porsaya bani debata bapa, pargugus na torimbang, nampor lalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebatana sasadain, Indo tuhata, natinibuh koni si Maria, sangga nape haliaban. Marite tondi na pasing, nama naron na parngit, bani panorang ni si Pantius Latus, ipar silangkon, mate aja tanom, turun hadgori toru, mulak manggulu hubani na mate, bani ari patuluhon. Naik hu surga, anja hundur isya meninawata bapa, parguguh nasto rimbang in, hunjai ma ia mulak magira, lau manguhumi halak na manggulu, pakon andok mate. Au porsaya bani tundi na pasing, bani huria parsarana passing in, parsaoran ni segala nama passing in, bani hasasapan ni dosa, bani perpuhon ni akula, pakon bani haguluhon na sodokahni dokahni. Amin. Undul ma huria. Gatido hita holsohan, ibain parlajuan, mardon dorosi taronon, margati solo. Paskon hita main haganupan ibani tonggota. Mandoding hita humbani haleluya nomor 440 sada. Say gati holsohan. Bye.
Salom mahu batah ganupan. Hanami makatahon selamat berkebaktian mahu batah ganup. Terlebih na siyam na ono peongga mendihuti kebaktian IGKPS Padang Bulan. Selamat mengikuti kebaktian sonaya ge hasoman na mengikuti kebaktian tabani panorangon marhite live streaming GKPS Padang Bulang. Diri kujai nami haganupan makatahon selamat mengidangi Bapak Pendeta. Tuhan memberkati. Iya. Diri kujai haganupan kuriain makatahon selamat ulang tahun ma Bani Nasiam. Nama ulang tahun saminggon iri-iri kita hubasahon atau dokolina lepak mabasa. Selamat ulang tahun ma Bani Nasiam. Malbania Anastasia Saragih, nama ulang tahun Bani tanggal sia. Zefano Septarei Saragih, tanggal sia. Bapak Rudi Ranto Turnip, marulang tahun tanggal 10. Janis Natania Purba, marulang tahun tanggal 10. Drean Septra Ven Saragih, marulang tahun Bani tanggal 11. Inang Ignasia Purwanti, nama ulang tahun Bani tanggal 12. Bobi Septiananda Munte, marulang tahun Bani tanggal 12. Inang Relsiana Girsang, tanggal 10 tolu. Inang Sonia Erna Ginting, tanggal 10 tolu. Bapak Doni Setiawan Sinaga, tanggal 14. Inang Eunike Diah Purwanti, tanggal 14. Elora Abigail Girsang, tanggal 14. Ipana Geolopa Simarmata, nomor ulang tahun Bani tanggal 15. Selamat ulang tahun ma Bani Nasiam, nomor ulang tahun semingguan. Panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan Yesus. Ting-ting bata na parlobe ay masalah parduiton. Boitorih kita Bani Kortas ting-ting ta, tak dia adong nasilap. Ya bendaharata boy konfirmasi hubani ketua sektor atau hubani PHMJ ase diar perdalan ni kawangata ay masalah parduiton namasa turis kita Bani Kortas ting-ting ta tapi adong nalang tartulis izin na parlobe ay tupuan inang Naomi ipamasa sa dari on silup dop kabaktian minggu ase na siyam Naomi hadir na siyam na melayani inang pewi ay manaparlobe napaduahon dom may patugah no kanay manggalak kulobe do hita Bani sadarion ay mamangurupi ya bapa mga dokon ya pertandingan Pesparawi sa GKPS ala ni monang si dia ay pokal group apa kon ni kor jadi mapardumo ku jay butuh ko si dia parduiton total ni 80 juta jadi manggalak kulobe hita nalahaw mangurupi ku jay na mangihut Bibel Camp sekolah minggu sonari sekolah minggu ta mar Bibel Camp si dia si tonggoh kita asi si dia restorasi jai rosi mulak kujon na mangihut torih kita Bani nomor 5 penabalan situ apa koni samas irencana hok kita Bani tanggal 3 November si dia on itabal homa sesuai Bani daftar nadop adong Bani Kortas ting-tikta. Nah terakhir aima perkembangan ataupun pengadaan korsita boy turis kita Bani layar mohon ditampilkan. Iya, boy turis kita izin perkembangan pengadaan korsita sesuai hubani pembangunan inti ni malah disebutkan kami anggo boy parikiri nasiam Bani halaman pertama terutak kita 71 juta 105 juta tapi dok kosi terakhir perkembangan terakhir Bani halaman 2 kita kekurangan kebutuhan dana aima 87 juta 865 ribu anggo salose maholi kursi ton kemudian apa koni hapizan janah pengadaan ni martingkat-tingkat
i lantai 2. Ay dong masiap ipadiar. Mohon gambarnya ditampilkan. Madiar ya atas ibayam songon balkon ge, haganupa nai do mubani ya tugah-tugah kumbani seksi pembangunan 83.865.000 maka kekurangan halani adong kasni ya pembangunan masih tupak kota sekaligus mengganti kursi di ruang sermon nang gujai holi gak ni na lebih bagus maholiai ya sebanyak saja dijai tersurat 50 untuk ruang sermon koli sekaligus mengganti program pembangunan jadi do hujai harapkan kubata ya naboi menumbang sada korsi ya tak nau pak halak sada korsi ibu kama untuk ai ya subangata untuk penyelesaian nyai haganupan ase podas salose ay matuju atta ase itampil honon dan harap nami bani na marsi bere-bere hita ay ma marsi bere-bere ubani Tuhan. Nah terakhir mewakili panitia olop-olop akon ni pengurus resort bani minggu naro ya doko kita ma pesta olop-olop sa resort Polonia ipamasahita i Convention Hall Hotel Danau Toba. Dom hujai keba tiata langadong izon. Asi hujai do hita langsung jana ipukah topat bani jam siah. Ipangin doha nami hubani hita haganupan hujai mahita haganup jana nalang rosa dari omar si pasingatak kita age i sektor asi ulak koli songon 2 tahun na salpu adong ulak kunjon lakko maroh hujai yang goroh hujai namin kalumayan ya lang botoh nih bahwa kita marolop-olop bani tanggal 20 don halanyai tanggal 20 don kita marolop-olop i Convention Hall janah marpakaian adat Simalungun lang palipatorok kanami ay sonah adat Simalungun kang ganuk do kita maboto janah sonah do kita biasani asyara puhur nami melalui pengurus resort apakon ni panitia asi hadir mahita heja mareta eta mangadokon pesta olop-olop ta i Hotel Danau Toba bani minggu narohon patugah kita hasomata nalang roh bani panorang sadarion atap nalang mamboto sunaima ting-ting bata sadarion bertonggu mahita dia titupa bamutuhan namar ramot kon rosi masuk-masuk guluh nami das bani panorang sadarion boyha nami roh ke rumah muon nalaho mamuji pasangap kon ham marhitihon ni liturgi kebaktian nami janah tokinari bapa sihol tangaraw nami hatamu marhitihon ni juajamu pendeta nami pasu-pasu rosi ramot kon hamha nami asibulhat bapa hatamuin ijalohan nami gabi bohal ni partondion nami bani guluh nami si ganup ari bapa martonggohan nami bani panorang sadarion domuhu bani ting-ting nami ting-ting parduiton bani si dia nadok membere hulu bilobe ni kuriamu lambin tambahi ham pasu-pasu janah hanami nalape membere beriham uhur nara membere hulu bilobe ni kuriamu ase marhitihon niin bapa diar mardalan pelayanan i tongah-tongah ni jemaat nami GKPS Padang Bulan pasu-pasu ham hagan parduitonin bapa mardalan domu hubani program na do itutuh kanami gabi hamulyaon ni goranmu bapa itong gohok kanami hasaman nami na marulang tahun bani sa mingguon asiboy ihap kor rosi yondos ko sidia guluh ni bani sidia na lambin tambah umur ni janah marhitihon niin bapa taridah lambin ijalo sidia pasu-pasumu na terus menerus bani guluh ni si dia pasu-pasuham si dia bapa pasu-pasuham ganjang ni umur pasu-pasuham kesehatan rosi pasarion bani namar horja itong gohok kanami homan yung bah nami sonari na sedang Bible camp guru sekolah minggu namar ramot ko ni jay bereham kebersamaan rosi kebijakan nalaho maluluhon dana nami sekolah minggu Asi aha nadop i program hosidia mardalan diar mula komasidia kumedanon ibagas parhorasan dia titupa bamung bapa
bani parremotonmu, bani sidia nasonari sedang mengadakan Bible Camp danak nami sekolah minggu. Haganupan na masa tongah-tongah ni kuria nami bapa mulai humbani pertukaran mimbar sektor baneri Jumaton pengat kamsi pertugas janah pas-pasuham ase mardalan ibagas na diar iri huzin bapa bani minggu naroon ado konon ma pesta olo-polo presot Polonia Medan i Hotel Danau Toba ase haganupan napat kuria bapa haganupan jemaat roh haganupan ibagas malas niuhur janah marhitihon ni kebaktian nami izai ase lambin marmulia goranmu lambin malas uhur nami domma 120 sada tahun ambilan nama diar itongah-tongah ni si malungun si bapa marhitihon horjain domma marhorja panitia besar olop-olop pasu-pasu janah para maloy hamho masidia para maloy hamho mahanami pengurus resort ase haganupanin manupa hubani kebersamaan padiarhon pesta olop-olop nami bani minggu narohon janah hanami haganupan marhasa daon takas mamuji apa pasangapon goranmu marmalas niuhur hanami 120 tahun ambilan nama diara das imalumun janah marhitihon nyai haganupan nai horjahok kanami gabi hamuliaon ni goranmu gitu kinari bapa siwal tangaron nami hatamu marhitihon ni juak-juakmu gabi pasu-pasu rosi buhal nami main nalaho mandalani guluh nami bagas gorannya nak mu Yesus Kristus kanami martonggo hubamu pasu-pasu hamma nami janah ondos ku babuma daging apa tundui nami amin. Sihol mahita manjalo hatani debata nagabe bohal parton bionta nei pada seni Bapa Pandita Grubert Manihuruk ase pasir sir hita uhur pakon pikiranta mandoding hita humbani haleluya nomor 107 ayat sada ayat 2 pakon ayat ono irikon nasyam maal. Dodi pon hita ayat ono. Hidup
Dameni nebata na mga tasi haganop paruhuron. Inmaman ramot kon uhur apa pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Oras subat taganupan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu umaku banin na siyam naman dihuti ibadah on marhite live streaming. Bapay nang Korea nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Pepatah bahasa Indonesia makatahon tak kenal maka tak sayang. Halani on pehanami ongga mangidangi ikuriat taon ase ibagas naman jalo hatani ne bata ulang sukun hurta ia giranhu Pandita Grubert Kant David Manihuruk. Jadi anggo bani bulan 12 kita mandodingkon haleluya nomor 30 siyah ay sonang ni borginin. Jadi goran nami ibuat humbani goran ni ayma naman ciptahon doding nomor 30 siyah ay Franz Xaver Gruber. Jadi ibuat magoran nami Gruber. Jadi anggo Kant David ay asli ni ayma bani bahasa Inggris ni perjanjian segitiga na isobut perjanjian Camp David, perjanjian kemah Daud. Jadi ibasa Batak kon mai gabe kan David. Alani anggo Camp David ni songon boru nami margoran divina angel tulisan ni angel tapi anggo iha tahun halak tong angel ni HP sasitong ni angel do iya jadi naik juga ni halak Batak ase ulang halot jadi irubah mak Camp David jadi Camp David asal hun haranggaol domma merhajabuan mangalop inang boru purba tambun saribu hun huta naga saribu. Ilayak-layak kon batado tolu niombah dua maay naboru si kahanan pakon sianggian janah silitonga dalahi. Si kahanan kalas tolu SMP, si litonga si nomor 2 kalas 5 SD, sianggian naboru umur 4 tahun. Nuan mangidangi selaku Pandita Nama Poso Distrik 4. Jadi ulang tersonggok nasyam tene masih doma ubanun Pandita Nama Poso kan ada kan. Iya, jadi hanami tading di Jalan Pukat Pitu Gang Sadar nomor 10 walu. Jana hanami Merkuria IGKPS Wahidin. Jadi anggo hanami hu gereja madalan nahe do langpala marangkot atape margrep. Ay mo perkenalan singkat Bapak Inang anggo ipaganjang kita holi jadi perkenalan lalap. Bapak Inang Korea nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus bani mingguta sadarion ay maminggu pasaplonom hondop Trinitatis hata nine bata nagabe ambilan nama diar bata ay matarsurat bani buku pesalmen bindu 110 ayat sada das hubani ayat sia sonon ma hata nine bata isurat kon holong do uhurhu hubani Jahoba halani itangi hondo suraku apa elek-elekku halani ipaeleng do pinggol ni do pakahu say padilo-diloon ku do iya sadokah ahu manggolo ililitir rate ni hamatean do au anjaha biar nagoritoru do mandorap ahu mandagi hasusahan apa sitaronon do ahu tapi hudilo magoran ni Jahoba ham Jahoba palua hamma tonduihu
Paridop ni hurdo Jahoba anjaha parpitor. Parholong do naibata. Jahoba do siramot kon halak paruhur si saluju. Galek hinan do au. Tapi ipaluah do ahu. Mulak mahosonang aleton duyhu. Ay do maibahen Jahoba na madeyar bam. Tongon. Doma ipaluaham ahu humbani hamatean. Mataku humbani ilu apanakehu humbani partolsuan. Boy maaw mardalan ilo beni Jahoba. Bani tanoh ni halak namang golu. Ay madas ni. Hitahaganupan bapay ng nilongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Bani panorang sogot niya riyon. Ipatalar hubata sada pesalmen sahalak na porsaya. Somalni pesalmen ay adong do halak ni si Daud, Bani Korah, si Asap nini. Nah, ambilan tahun unik. Langi patugah ise do namar pesalmen on. Tapi ipatugah do sonaha do na ialamini, sonaha do na idopak koni ibagas pergoluhan ni. Laku boto bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo adong mahalak na marcerita hubamu na ijado hammaroso, cerita sedih atau cerita bahagia. Pasti rosuhan hita anggo hasoman na roh kubata membawa cerita bahagia. Ulang manamin cerita sedih. Karena itu kan halani diri pe sedang sedih koma misal nih. Nah, nalobi unik ni use bapainang napadua kon marhite kon ni pesalmen 110 on. Biasa ni halak urahan no macerita kon holsoh ni hurni. Biasa ni urahan do halak patugah kon parutolon ni. Jadi pori ni pesasitong ni malas do namin uhur ni ibagas na sa minggu ganjang on. Tapi yang gue sukun ahado ni holsokon ham sadarion pasti urahando manobut na iholsokon ni uhurni. Halani aima itantang hata ni nebataon hita bani panorang sogoton. Naido namar karistenon. Apakah hidup kekristenan kita dominan untuk menceritakan tentang kesesakan kita? Apakah kehidupan kekristenan kita lebih dominan masahap kon holsoh apa ungut-ungut tak? Ay maase hubani na siyam orang tua namin adop lansia. Kana itu kan. Jadi ang guding tayo makatahon rambon mata. Nengel pinggol. Dilah pe lang marpanday. Malas matunguhur. Mase. Jadi lang benatangar be. Husip-husip na lang sudap. Langbe sihol mangan na enak. Masih husobut sonay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hanya orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan melihat kelemahan, melihat segala sesuatu yang negatif menurut ukuran dunia, bagi dia itu adalah sebuah hal yang positif. Ayo masuk nok kana ya itu nih.
Jadi yang be isalahkon be ay pandita do mahurang panangar lang holsohkon be ay be. Karena mampu melihat bahwasanya bukan masalah pendengaran, bukan masalah pandai be namang goluon. Tapi sonangado kita manangikon, sonahado kita manangar na bata, mandaikon pambahenan ni na bata, ibagas parguluhan ta. Ay mapasal harajaon ni na bata, bani padan na baru isobut. Harajaon ni na bata bukan tentang makanan. Ang gumarlajar kita, bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Humba ni aha na ialami ni parpasalmen on isogut sonon. No kanayay bani aya tolu adong pangakuan ni. Ililitirate ni hamatean doaw. Anja habiar nagorituruh do mandorapau. Mandoge hasusahan apa sitaronon doaw. Bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Adong to luhalak. Naparlobe, mabiyar mate. Mabirahan o kanay? Mate. Asing gua udah kampandita. Seng baku. Ipare sa kesehatanku. Holi tarbotoh na beritku. Poda sa mate. Mabiyar mate. Adong ko manijolma, ya, adong ko manijolma, ya, sihol mate. Isiga niya. Mate pe, sing mabiraw. Wah. Jadi on lang mabir mate. Ya. Anggon okanay, mabiyar. Anggon lang. Tetapi carani, sikap ni, pahkon raw wajah ni pe merbeda. Iya, jadi ang hala-hala na lang mabiyar mate kaya doon. Nay duda. Ay siga niya. Hindi ano kanay, ha? Mate pe sing mabiraw. Wah. Tapi adong kumana patuluhon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Mangguluh do iya. Tapi anggo pangahap ni na mate. Mate pangahap ni. Nah, ijon mabapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus pertanyaan ni Aima. Kuryata na hadir na marminggu sa daryon, sonay age naman dihuti ibadah mingguon. Naijado kita, mabir mate do, nabarani mate do, atap manghapkon age pe manggulo sa sitong ni pandita na dumamate dawon. Naijado kita. Artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Maningon iboto kita dope hajong-jongan ta ilobe-lobe ni bata. Songon parpasalmen on. Iboto do situasi ni ay. Ililiti hamatean do iya. Biar nagoritoru do naman dorap goluk ni. Bahkan mandage hasusan apa sitaronon do iya. Tapi bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Parpasalmen lang manutup mata pasal ay. Ibagas hapor sayoni, iya hapkoni do, bahasa gatido iya ibagas goluni, songon na ililiti hamatean. Ay maase, rado adong orang tua, do mamarhajabuan ni ombah ni, do malaho baru ni, halani lapi adong pahopu, pangahap ni songon na mate meya.
Hati-hati dah. Adong dohoma ni, ya, anak ni lagi sekolah, lagi kuliah, harane lape salose, lape iwisuda, ya, hubani asoman nama poso. Mahu apelape, doma pangahap ni, songon nalaw mate. Nasa sitong ni bapay nang nilongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus. Langboy hape itutup hita matata. Pasal pergumulanta, pasal na idopa kon hita, pasal na manosak pergoluhanta si ganu pari. Tapi suku-suku ni Aima, sangga idopa kon hita masongon nalaw mate mapangahapta, songon na ililiti hamatean makita, ibagas padala ni golutaon. Pertanyaan ni Aima, hubani ise dohamroh. Kepada siapa kita datang menyampaikan perkara golutaon? Ay maase bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Pori ni penok kanayay parpasalmen manobut ililiti hamatean doaw. Biar nagoritoru do mandora pau. Mandagi hasusahan apa si taronon doaw. Nagalek doaw. Parpasalmen langsung titik. Tapi yakuhon nido bahasa AGP ililiti hamatea niya biar nagoritoru mandorap golukni bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Parpasalmen martenger niuhur. Parpasalmen mangahapkon. Parpasalmen mangakuhon. Bahasa ibagas situasi na dopakon ni ay, ibagas na ililiti hamatean ay iya. Anggo Tuhan, itangihon do iya. Anggo Tuhan, ipaeleng do pinggol ni. Anggo Tuhan, ipaluah do tonduy ni. Anggo Tuhan, maridop niuhur do hubani parpasalpen. Totuon bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus keunikan na patuluhon. Na maningon idiyah jana ipardiate hita. Aha do keunikan na patuluhonon na syol isobut ambilan taon. Parpasalmen lang manobut. Ahado persoalan, ahado parutolon, ahado pergumulan, nasongon manliliti pergoluhan ni ay, namandorap golu ni ay. Tapi parpasalmen manobut, sangga ililiti rate hamatean ay iya. Dia tahu, iboto takas, bahasa naibatado na manangihon sora apa elek-elek ni. Ase inang Bapa na hinolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ase buy iboto kita sangga ililitirate hamatean golutaon bahwasanya Tuhan manangihon tonggo apa elek-elekta. Hanya ada satu syarat, yaitu kita mengenal dekat siapa Tuhan ibagas goluh taon. Ay maase lang perlu manggila kita ang godong halak ibagas pergoluhanta jupah kita tidak terlalu peduli dengan firman Tuhan. Karena apa? Dia tidak memiliki
hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ay maase ibagas pergoluhan taon ang godom matubuk uhur sanksi pasal pergoluhan taon. Jangan pernah menyalahkan pergumulan yang sedang kita hadapi. Tapi mari kita lihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sonahado persoranta pakon naibata. Tongon-tongondo iarusi hita, tongon-tongondo itangar hita, tongon-tongondo ipahami hita bahwasanya apapun yang ku alami di dalam hidupku. Apa no do pak ko ni bagas guluton, tenger duhurhu, anggo nay bata, itangi hondo, sora apa elek-elekku. Ay mamambahen ase bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus hasaksian ni perpasalmen on gabe sada tuduk-tuduk gabe sada hasaksian haporsayan do kumani age ibagas perguluhan ta. Perpasalmen memberi sada usihan hubata tongon orang yang hidup tidak pernah merdeka dari setiap pergumulan. Tapi Tuhan selalu bersedia untuk memerdekakan kita. Ipaluah do kita Bapak Inang. Ay masih ting-ting nok kanayay. Boy do bawa pengantar jemaat nami ari mingguon igatih ma bangkut taganu panon. Ulang adong sandaran ni. Setuju do hita? Masih lang. Setuju do hita lang marsandaran bangkuon? Ya, masih lang. Nasyol husobut sonon Bapak. Nasoluso bu sonon inang, nasoluso bu sonon hubata nama poso. Ya, karena kita sudah terbiasa, ya, karena kita sudah terbiasa, kita duduk di gereja ini enak, ya, beribadah enak, kan ada kan? Tapi sadar do kita, kalau dalam hidup ini juga enak. Arti ini ay, ulang sanggah margareja, enak pangahapta. Enak nyai, neizamay. Karena ada sandarannya. Makanya watawon nok kanayay, boy digati hari minggu, digati. Asi ang godong natartundu ge bab. Nasolusubot Bapak Inang. Tidak ada hubungan kemana-mana. Tetapi ketika kita duduk dan bersandar di sandaran bangku ini, nai masodap ni pangahap. Elang sodapan ope Bapak Inang, ketika kita bersandar kepada Tuhan, elang guguhan penebata gabe ianan pangunsandean bata. Hanya terkadang cara Tuhan menopang kita, cara Tuhan untuk tempat bersandar bagi kita, terkadang bagi kita masih kurang. Hal ini biasa-biasa do hasa, biasa do sehat, biasa do sarapan pagi, biasa do pagi-pagi lau makorja, biasa do homani boy memboli boras, semua hal yang biasa. Sasitong ni, kalau mau kita jujur songon perpesalmen on, sekecil apapun yang kita lakukan, saetel ahape na buyor jon hita ibagas golutaon, maka kita akan berkata seperti pemazmur,
Terima kasih ma Tuhan. Boy au memboli boras. Terima kasih ma Tuhan. Boy au makorja. Terima kasih ma Tuhan. Sogot nyarion. Boy au hugareja. Karena apa? Karena hanya ketika Tuhan menopang kita, ketika hanya Tuhan bersedia menjadi tempat sandaran bagi kita, maka kita bisa mengalami kebaikan Tuhan ibagas perguluhan taon. Lang palado, maborilah iponmu, ya, maborilah iponmu, marguling-guling maham. Tetapi kenapa ketika tidak sakit gigi, langku gereja. HP maborilah ipon, marguling-guling mak. Masih karena itu hal yang biasa. Halani aima maningon boy do HP dapat kita, maningon boy do HP jupah kita. Age pesipata HP songon na iparsilangkon madiri namang goluhon. Nahado inang na iparsilangkon goluhon. Ya, nahado inang ang na iparsilangkon goluh. Kaya do kan? Age pe bapa lang ongga ipardiate diri, bahkan pagi-pagi lahu gereja, pa tolong dong lihatkan cocok enggak bajuku ini. Ay do, ay pelang ipardiate bapa ay. Pertanyaannya adalah, manggila do hamba ni bapa ay pita halani ay? Ang kumbilan ta partangguan ta makatahon. Iporsan masilang ni ay lape silang. Tetapi anggo hal na etek na sonayay pe kita belum mampu berdiri tegak ida bani donjolan ni hapor sayaon ta bahwasanya alo tene ya udahlah. Mungkin bapak kami enggak suka kalau ku bilang lihat dulu bajuku, memang bapon memang naik durati nih. Naik do gunuk bapa. Mengaku loy bapa da ibaga surlah lang palay balosi. Kaya do kan. Ketika istri mengatakan halani aw operado si patasonay. Ada maksud kay. Pak tolong matching enggak bajuku dengan rokku. Lala do ham, indo lala kursa ni ham. Pertanyaan ni Aima, inang, masih ada duhurmu anggo sonay ma bapa? Itu saya buat masih contoh yang kecil. Lape obe ibagas perguluhan taon. Kita harus benar-benar menegakkan hata ninay bata. Ibagas sapor sayonta bahasa. Ibagas saganupan ay. Itangihon nay bata do sorata. Ay maase ba inang? Pergumulan kita yang besar anggo bani pemerintahan karena itu kan contoh lang halani lang naik gaji. Tapi bagaimana saya sebagai orang pemerintahan bisa tetap jujur, tidak korupsi? Mau lu dah, ayo ndo silangai. Anggo pita makurjaon horja, saburatnya HP horja, adong do. Keahliannya ganupan. Apa yang kita butuhkan? Ada keahliannya. Tetapi ketika orang yang percaya berdiri di tengah-tengah dunia ini, maningon iporsan do silang ni, tetapi ibagas nama morsan silang ai, maningon songon parpesalmen on Tuhan. Itangihon hamdo suraku. Bahwasanya ibotoh nai batado, itatap nai batado, ikawahkon nai batado, ahana masa bata. Ay maase. Hubani pertiga-tiga. Pergumulannya adalah hubani pertiga-tiga. Bukan karena tiga-tiga ni lang laho. Tapi godaan ni Aima. Sonaha do tene. Mase kodenisya nu ay. Adong tong panuhor ni HP ni tiga-tiga kon lang laku. Akhirnya apa? Adong halak na marhusip. Di sana ada pelaris.
Gabe silang doai bata halaniaha, karena kita tahu bahwa Tuhan mendengar, melihat apa yang kita lakukan ujung niaha. Itarokon ma. Lang gabe silang doai inang halaniaha, bahkan lebih parah ni use, gabe baseda mapikiran ni, hura sape, nadong do permanisan ni ay masih hujay halak memboli. Artinya ay Bapak inang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, sesuatu itu sada pahara ni do pakon hita ibagas golutaon, gabe silang si porsanon ta do ay ketika kita perhadapkan kepada pengenalan kita hubani na bata. Ay maase, ulang paksa hita Bapak inang, orang yang tidak mengenal Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Lang terbahin hita ay. Mudah-mudahan hita, ya, kita semua yang hadir di sini, sonai matongon ibagas golu taon. Sonai na ija, songon aya na parlobeay. Nini para pasalmen sonon. Holong do uhurhu hubani Jehovah. Jadi kita merawat rumah tangga bukan karena takut dikatai orang. Kita merawat anak kita bukan karena takut anak kita nanti masuk neraka. Kita melakukan hal yang benar bukan karena kita takut terhadap tetangga dibilang tidak baik. Tapi kita melakukan segala pekerjaan baik ibagas parguluhan taon halani holong do uhurhu hubani Jehovah. Ay maase Bapak inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Simple tumang doon. Ketika gereja mengatakan masuk jam 10, benarkah kita mengasihi Tuhan sebelum jam 10 kita sudah berada di dalam? Jadi ulang halani ting-ting masuk jam 10. Lang Bapak inang. Itu sangat sepele. Tetapi kita akan membuktikan dalam hal yang paling kecil sekalipun kita melakukannya dalam rangka holong dohurhu hubamu Tuhan. Sedangkan kita membuat pertemuan, perjanjian, meeting, kan itu kan pakon rekan kerja maningon tepak waktu. Kan itu kan? Masih pakon raja ni segala raja mahita menghadap. Kok lebih penting kita anggo meeting kan itu kan? Ay masih hubat tage majelis jematon, ya majelis jematon. Memang on gabi tantangan don, kan itu kan? Tantangan ni ja. Martelepon makadis jam 2 pagi, Pak segera datang, kan itu kan? Tapi yang sermon, adong horjay kantor. Ya. Silang. Namaningon iporsan kita. Artinya ay salinari Bapak inang, kita bisa mengatakan holong dohurbamu Tuhan ketika kita benar-benar merasakan bahwasanya mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang paling besar haganupan ay pita halani nay batado na pasir sirhon na madear ibagas parguluhan taon. Ay maase Bapak inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Humbani pengalaman rohani ay maiuhal perpasalmen manobut tolu pahara.
halani na bata manangihon sorani, halani ipaeleng na bata do pinggol ni hubani parpasalmen, halani ipaluan na bata do tondui ni, halani paridop ni ukur do na bata na parlobe sahali parpasalmen manobot, halani ay ale tondui hu mulak sonang maho, halani domma ibaken nai bata nama diarbam. Karena itu kita cek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aseboy hapeni mulak sonang uhurta, lang napa sonang-sonangkon, lang na mangindahi hasonangan, tetapi kita benar-benar mulak sonang, dame matongon pangahapta. Ketika kita mengimani sangga tenger uhurta bahasa nai batado nadomma mambahen namadear ibagas goluhta. Ase age penasyam orang tua nami do malansia. Ay ma ijolom hita, boy PHP au tenelan sia. Ay na bata do na do mapasirsiron na madiar baku da subani na lansia on. Jadi pori adong PHP ni tantangan hubani na maposo ibagas parkuliahan maningon do HP ijolom politik na bata do na mambahen na madiar baku mula sonang maho ale tunduiku artini ay salinari bapainang yang pertama agar kita menemukan kedamaian ibagas perguluhan taon, tetapi kita juga harus memorsan silangta. Ketika kita mengakui sanggah porsaya kita, bahasa namader na ijalo kita, ibagas perguluhan taon adalah marharohan humbani nebata. Jangan apa duahon nagabe komitmen ni parpasalmen dop ko sitongon iahapkon sonaha panugun-ugun Tuhan ibagas golukni napaduahon say padilo-dilo on kudo sadoka manggolu au goran ni nebata. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus haganup do hita mamboto. Lambin roh maju ni zaman, lambin roh maju ni dohomani tantangan. Tapi pertanyaannya adalah Bapak Inang, terlebih ma hobani keluarga-keluarga yang masih muda, napa sekolah-sekolah kon ope ya, ibagas tantangan on, na masa on, ahado na boy, langkah pertama laho membentengi ni umbahta. Halaniaha porludo ileskon hita musik ni umbahta. Porludo ileskon bahasa Inggris ni umbahta. Porludo ileskon sempoa ni umbahta. Porlu day Bapak Inang? Porlu halaniaha ay buah ni ambilan na madeyar duay. Anggolang ado ngambilan nama diar bapenang, seng marsikolah halak si malungun. Lalap ma lungun-lungunan halak si malungun. Tapi buah ni ambilan nama diar do. Ase maningon idaihon halak si malungun pendidikan ibagas pargoluhan. Tujuannya apa? Bukan sekedar supaya anak kita nanti mendapat pekerjaan yang terbaik. No. Ay masih yang merubah kita. Kita harus mengatakan kepada anak kita, nak, kenapa kamu saya leskan? Nak, kenapa saya suruh sekolah tinggi-tinggi? Nak, kenapa orang tuamu, bapak sama mama, marpala-pala pas sekolah konho? Doma ibere bata anakku. Nama dearbam, maka maksimalkanlah kemampuan yang Tuhan berikan itu kepadamu. Ai do nak kuda asyik pasikolah konho.
Maningon gabe pasu-pasu doko anakku. Arti ini ay Bapak inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon do hape ni irubah kita, sonahita mangida bahasa ibagas pergoluhan taon, songon porlu ni hita. Lako mambohali ni ombahta bani pendidikan ni. Maningon ia rusi doho mani. Mase ia mandihutiai. Jadi hudi nga doa Bapak inang sangga marsikola. Nini bapa ondi. Ambia au do mama tua. Jadi holi alani au anak si ganjangan dalahi. Si nomor 2. Yatasku kakak. Jadi holi ho ambia maningon STM. Salose ho STM ambia maningon lao hu Batam halani bani panorangi jia Batam pe na terkenal ya horja maho i Batam toguma ade-ade mon pasikolah kon mon salah do bapak kai lang salah tapi Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus mangihut kon ambilan nama dear lang besi bahelo ni orang tua sonai benar orang tua tidak mampu benar orang tua memiliki keterbatasan tetapi kita punya Tuhan yang tidak memiliki keterbatasan amin. Jadi ulang gambar honham kekuranganmu hubani kekurangan ini bata lang dong kurang ini bata Bapak inang lang dong biarlah kita memiliki kekurangan tetapi anak kita harus kita motivasi bahwasanya sumber daya yang sudah Tuhan berikan kepadanya dia harus maksimalkan. Cita-cita nih lang pitah maningon jadi pejabat lang pitah maningon horje pemerintahan tidak harus dimaksimalkan lebih dari itu. Maningon adong halak si malungun nahuan tariksa. Maningon adong halak si malungun na anggu boy husobut. Iya. Tidak hanya memiliki hatahonon ma hapen taron tumang, tetapi juga benar-benar sederhana nih. Otak yang kecil ini ketika kita menyadari ini adalah pemberian Tuhan. Maka aido tujuan ta ase pasikolah kon yang bata. Ay ma ase ulang urah-urah mandole Bapak inang pasikolah kon nyomba. Karena kita punya Tuhan kok. Karena tujuan kita bagus kok. Kenapa tujuan kita bagus? Lalu ketika ada kendala ibagas pasikolah ini bata, kita jadi stres. Berarti songon no kanayay. Hita gap ope tarlilit anggo hubain ge bahasa ni ge lalap ope haut bani sugundal bolon. Padahal sebenarnya Injil ambilan nama dear doma paluakon hita humbani sigundal bolonai Bapak inang. Sudah dijauhkan Tuhan marhitekon ni ambilan nama dear sigundal bolonai. Asena perlu na padua kon aima agar di dalam setiap kehidupan kita songon nai sobut ni parpasalemanai kita memiliki komitmen Tuhan saya padilo-diloon kodogoranmu ganup panorang. Artinya ay Bapak inang kita selalu mengutamakan hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kita harus merubah. Berdoa bukan lagi hanya sekedar meminta. Berdoa bukan sekedar lagi untuk mengontrol Tuhan mengabulkan permintaan kita. Langsung aibe. Tapi ipadilo-dilo kita gorani Tuhan karena kita percaya, karena kita mengimani bahasa maningon jengis do terus parsoran ko pakon ham Tuhan. Sarupa de songon ni rumah Bapak inang. Ang kodom malang jengis bibungan ni Bapa pakoninang, ya, payah mamarsahapon. Halo, payah mamarbual. Ulang-ulang sa rumah do kanay do kan, sa podomak koma kanay do kan, ya. Tapi lang marsisahapan.
aima anggolang jenges subungan. Jadi padilo-dilo gondan itu kan ibagas golu tahun, bukan karena kita ada keperluan, bukan karena kita ada kebutuhan, bukan karena kita ada kepentingan, tapi halani jenges do hubunganku pakon Tuhan. Jadi ulang martonggo ai perlu sangga stres tumang lang Bapak Inang. Makani ongga do bani sada pesta husobu sonon. Bapak Inang iboton na siyam do niku. Lauge hita hugedung ang godong pamaso-masuon niku. Mari kita perhatikan niku. Torih kita anggo ilos niku. Jadi anggo idah kita ilos niku. Sonai mahape borat ni si porsanon ni si Musa niku. Mase niku. Bani panorang ijia sangga isuru Tuhan ma si Musa membuat bangsa Israel keluar hun tanah Masir. Ibagas padalanan ihalimisan. Iboto na siyamdo ahado ihatahon bangsa ay nini bangsa ay. O Musa, ibuan ho do hanami hualimisanon nalomate do hape anggo sangga imasiray mangan gule do hanami nini. Hape sonari niku. Yang di dalam gedung semua Kristen. Para anak parbolu Kristen. Tapi lape itong gohon do mamangan niku. Maningon buhay do hape Bapak Inang nolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Pengenalan kita agepe ay sejarah di bangsa Israel. Tetapi juga maningon ipahona kita do ibagas gulugta si ganu pari. Ternyata ya terlambak mula hun gereja pamasu-masuon. Terlambak mangan. Tuhan juga menginginkan, ingin melihat ketulusan kita. Apakah benar-benar kita mengimani bahwa Tuhan juga bani acara pesta ay lau makatahon hupaima tongon-tongon do holong uhur mubaku atap mitor idup kon hodo si panganonin paima martonggo lobe humbani majelis ay kan edo kan. Jadi martonggo salinari Bapak Inang mandilogoran ni Tuhan Bapak Inang bukan karena hanya ada kepentingan kita. Bukan karena kita butuh Tuhan saja. Tetapi karena kita tahu. Maningon jagaon do. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Halani ay. Anggodong pe. Nakurang jupah kita. Bani nyombah ta Bapak Inang. Mari kita bawa dalam doa. Goran ni Tuhan mah ajam kon kita. Nama Tuhanlah kita andalkan. Nama Tuhanlah yang tetap kita muliakan ibagas pargoluhan taon. Sonai dohoma age naparpudi sahali. Isobut parpasalmen ay. Mardalan ilobenine bata. Janah. Mardalan bani tanoh ni halak namang golo. Napatuluhonon Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Siyol pasingat kon hubata. Hidup ini singkat. Kita bisa berbuat selama kita masih memiliki napas. Anggodoma marujung goluh kita. Langa dong beay. Ay maase baru pepiralay kan. Na ibuat humbagas petiay. Kanay do kan. Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Maningon ipahamihita sebagai halak Kristen. Hidup kita singkat. Pondok. Makani ulang tersonggok kita. Gatita ngarhita hata makatasunod. Age natuari seha pesyanuay. Age natuari sada marbual-buali pehanami. Itu mau mengatakan apa? Ay tene, betapa singkatnya pergoluhanon.
Halani aima maningon songon perpesalmen on ma komitmen ta Bapa Inang bahwasanya kita bisa melakukan pekerjaan baik hanya ketika masih hidup. Halani ay ulang parsoya-soya hita goluh taon mambahen borit ni hasoman. Erado dah izin baru pena mambahen borit ni hasoman top marucung goluh diri. Nah hamai. Karena hidup ini adalah singkat. Maningon sadarion do HP ini naboy ibain hita nama der horjahon hita. Contoh, hari mingguon pesta olop-olop kita. Kan edo kan ulang pay mahita pesta olop-olop tahun naroh kita baru roh marolop-olop. Ise boy manjamin boy hita marolop-olop tahun naroh. Ise boy manjamin 7 tangan. Baru udah boy manjamin. Kan edo kan? Arti ini ay perpesalmen mangahap konai bahwasanya au boy mambahen nama der mandalani goluon hanya ketika sanggah manggolu opeaw. Halani ay Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Age pe pondok ambilan taon. Age pe pondok hatani na iba taon. Maningon idingat kita. Salinari sanggah adong ope panorang. Ulang parsoya-soya hita. Mambahen nama deyar ibagas goluh taon. Kita harus tunjukkan kepada istri kita. Kita harus tunjukkan kepada suami kita. Kita harus tunjukkan kepada anak kita. Kita harus tunjukkan kepada tetangga kita. Tuhan, ini adalah sebagai bukti buah ni holong ni hurhu hubamudoon. Maka aku tidak akan pernah menyesal mengasihi suamiku. Aku tidak akan pernah menyesal mengasihi istriku. Aku tidak akan pernah menyesal pagodang-godang kon nyombahku. Halaniah Tuhan. Hubo tohdo. Haganup nama diar na hubain hubani paramangonku, hubain nama diar hubani parinangonku, hubain nama diar hubani nyombahku, hubain nama diar hubani tetanggaku, hubain nama diar hubani tempat horjakku, namar harohan humba mudoin. Nah hujalo humba mudoin, halani ay, maningon sonai matorus au, rosi boisni gogohku, amen. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa. Ibagas hatamu nadop mambubai hanami ase lambin ididah jana ihap kon hanami tongon sonaha bagal ni pakkaholongimu rosi haluahon nadop ipasirsirham huban nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus nadop mamanobus kanami humbani pardosaon nami sukup dotongon Tuhan bohal partonduyon ban nami sonay age bohal perdagingon ibagas na mandalani guluh nami si gano pari halani takas doban nami sagala na mader ham dotongon Tuhan nadop mambahen in nadop pasirsirhon in ibagas parguluhan nami halani ay ibotoh kam do takas sonaha parguluhan nami kuryamu sidopak konon nami hamaholon, hasusahan, rosi, parutolon na daw pakon hanami si gano pari. Malas uhur nami Tuhan, marhite hatamu, ipagolpa, ipodahi, jana itorongiham uhur nami, bahasa, seng paturutonmu hanami tongon, mardalan hanami, ibagas hagobiron, lang ipaturut ham hanami, mardalan sasalak hanami, tapi sirsir doham tongon Bapa, manangihon dilo-dilo nami, mambalosi hanami, rosi mangrupi apa mapargugoy hanami. Halani ay, baniganupan program ni kuryamupe, ipondos ka nami mahubagas tanganmu, sonay dohoma, age nadop martamba umur ni ibagas na sa mingguon, tongtong makumani, tanganmu nagokwasain, na tongtong mamasumasu apa mangiring-iring sidea, ase martambah-tambah tongon totap niuhur, sonay age
tenger niuhur ibagas ganupan horjana madear na ipondos kam huban nami ibagas parguluhan nami. Rosi ibagas siang niarion barang hujape hanami malaka ondosma hanamion hubagas tanganmu marhiti Kristus Jesus si paluah kanami. Amen. Paimayondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ni bata, nagabe onjolan batta laho manggalang, ayma natarsurat bani Pesalmen 50 ayat 14. Galangkon mabaggal niyo kurbani na bata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani si timbulan in. Sonari ondos kon hita ma galanganta.
siap mah hita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan ta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami pardiar layak jana unjah huban nami. Terima kasih mahatonon nami hubamu. Halani tongtong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma ia somani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham horjanami das subani sadarion. Sonari, ibagas malas ni hurodohan nami mengondoskon buah ni horja. Nado pinasu-pasu muin. Gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe, sejalo hama galangan namion. Bahay na sangapon ni goranmu. Jana mambahen lampin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amen. Tundui daging uhur apa ngobohonin. Nami na negori atas, senapapasing magoranmu, seroh maharajaonmu, sesaut marosuniurmu nagorito ngahon songon na negori atas, berihama ban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardusa dopak hanami, ulang hanami bubayham huparladjoan, palua hamma hanami kumbani pangago. Laho manasyam, jana totap manasyam ulang mubahoba. Anjahalam bin surung maibagas horja ni Tuhanin, ay ibotoh nasyam, sedo na soya halojaon nasyam ibagas Tuhanin. Jalohamma pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mamukini kubamu. Jana maidop mahurni mangidaham. Idop pakon Tuhan na ibatama bukini kubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Oras bataganupan. Shalom.